Diomaye Faye yabonye izuba tariki 25 ukwezi kwa gatatu 1980 avukira mu kiraro cy'ahitwa Ndiaganiya mu burengerazuba bwa Senegal. Nta mateka yambaye agaragazwa kuri uyu mugabo ubaye perezida wa mbere wavuba muri Afurika utoye n'abaturage ukiri muto ndetse by'umwihariko wabo muri Senegal. Amateka agaragaza ko bwana Bassirou Diomaye Faye yize muri kaminuza nkuru ya Senegal akiga ibijyanye n'ubukungu ndetse yiga no mu ishuri ry'imiyoborere mu gihugu cye. Uyu munyapolitike muto yinjiye byerewe muri politike muri 2014 ajya mu ishyaka Patriote Africain du Sénégal pour le Travail L'éthique et la Fraternité ryari rivutse icyo gihe rishinzwe na bwana Ousmane Sonko wamubereye ikiraro muri politike kugeza abaye perezida wa gatanu wa Senegal. Muri 2022 bwana Faye yagizwe umunyabanga mukuru w'ishyaka ashyira ibintu byose ku murongo cyane ko agaragaraga nk'umuntu w'umuhanga ariko ukora acecetse. Uyu mugabo uzarahira gutegeka igihugu mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane afite abagore babiri byemewe n'amategeko. Mariko Faye umugore wo mu idini ry'abakristo bafitanye abana batatu b'abahungu n'umukobwa umwe muri aba bana bwana Bassirou Diomaye Faye yamwitiriye Ousmane Sonko mazina yombi wamenyekanye nka rurangiranwa mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Senegal wanamwinjije muri politike kandi akamuha icyizere cyose. Afite umugore wa kabiri Aboussa Faye ni umusilamukazi. Amakuru agaragaza ko uyu nta mwana barabyarana. Uyu mugabo abantu batitagaho kuko batari bamuzi neza mu kwezi kwa kane umwaka ushize yatawe muri yombi arafunguwe n'umusangirangendo we Ousmane Sonko bazira kugumura abaturage, ariko bwana Bassirou Diomaye Faye agashinjwa ko yasuzuguye ubucamanza bw'igihugu kandi bwigenga kuko yabunengaga atitangiriye itama. Mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize ishyaka rya Paritef rikimara kubona ko bigoranye ko Ousmane Sonko azafungurwa ryatanze bwana Faye nk'umukandida ku mwanya wa perezida. Bitizwa umurindi na perezida w'iri shyaka wumvishije abanyasenegali ko Bassirou Diomaye Faye ari Ousmane Sonko mu yindi sura. Tariki 20 kwezi kwa mbere urukiko rw'ikirenga rwatangaje abakandida bose ku mwanya wa perezida. Ousmane Sonko wari ugifunze ntiyagaragara, ariko Bassirou Diomaye Faye nawe wari ufunzwe rugaragaraho kuko yari atarahamwe ibyaha. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu Senegal yatangije umushinga w'itegeko rigamije gutanga imbabazi ku bafunzwe. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi barawanga, ariko nk'igihugu cyashaka ko ituze rigaruka mu baturage kiratsimbarara. Amezi yamaze muri gereza hamwe n'inshuti ye Ousmane Sonko yanagize uruhare rukomeye mu kugenwa kwe nk'umukandida ku mwanya wa perezida yarangiye mu buryo butunguranye, bombi bafungurwa buri cyumweru kimwe ngo amatora ya perezida be. Tariki 15 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka Bassirou Diomaye Faye na Ousmane Sonko barafunguwe. Inzira yo kuba perezida biratangiye. Bake nibo bari barigeze bumva ibyo mwaka ushize, none ubitezwe kuba perezida w'igihugu. Itumbagira ridasanzwe rya Bassirou Diomaye Faye rikiza umusozo ku gihe cyaranzwe n'impinduka zikomeye muri politiki ya Senegal cyatunguye benshi. Uyu wize amategeko no kuyobora muri kaminuza akaza ko inzobere mu misoro ubarizihiza isabukuru imyaka 44. Akenshi amagambo abantu bakoresha mu gusobanura uko ateye ngo ni umuntu ukora ibintu kuri gahunda kandi wiyoroshya. Ku rutonde rw'ibyo yashyize imbere harimo ubwiyunge mu gihugu no kongera kubaka ishingiro ryo kubana hamwe, kongera kubaka inzego za leta, koroshya ikiguzi cy'imibereho ndetse no kungurana ibitekerezo ku rwego rw'igihugu. Faye yibukana ubwuzu buryo yakuriye mu kiraro cya Ndiaganiya mu burengerazuba bwa Senegal, aho avuga ko ajya buri cyumweru mu bikorwa by'ubuhinzi, uburyo akunda ndetse akanubaha ubuzima bwo mu cyaro, bungana n'uburyo atizera na busa indobanurizi ku butegetsi muri Senegal na politiki ishingiye ku bakomeye mu gihugu. Abasesenguzi ba politiki ya Senegal bavuga ko Bassirou Diomaye Faye utarigeze uba minisitiri mu buzima bwe kandi utari umunyapolitiki ukomeye, bavuga ko ashobora kuzagurwa no gutegeka kubera ko ubunararibonye, ariko Faye we siko abibona. Abona ko bazi by'imbere mu butegetsi bategetse igihugu kuva cyabona ubwigenge ku Bufaransa mu 1960 hari ibyo bananiwe mu buryo bukomeye kandi cyane. Kurwanya ubukene, akarengane na ruswa ni bimwe mu byo Faye ashyize imbere ubwo yakoraga mu kigo cy'igihugu cyo gukusanya imisoro. We na Sonko bashinze urugaga rwo kurwanya ruswa. Uyu muperezida muto w'imyaka muri Afurika muri iki gihe watowe n'abaturage ngo aramutse akemuye ikibazo cyo kutigenga cy'ubucamanza agashakira akazi urubyiruko, abanyasenegali bazinuka Macky Sall asimbuye kuko ibingo byamunaniye. Kera Faye ngo ntiyashakaga ikintu na kimwe kijyanye na politike. Muri 2019 ubwo yibuka kuko yarameze mu bwana bwe yavuze ko atigeze atekereza na rimwe kuzaba umunyapolitike. Umwe mu bo Faye afata nk'igitegerezo kuri we n'uwapfuye wari umuhanga mu mateka w'umunyasenegali Cheikh Anta Diop. Ubushakashatsi bwe bufatwa nk'inkomarume mu nkubiri ya politike n'umuco wo gushyira imbere indangagaciro gakondo za Kinyafurika. Faye na Ousmane Sonko n'abagabo bafatwa nk'ibihande byombi by'igiceri kuko ngo baruzuzanya cyane, kabone n'ubwo Faye hari ababonaga ko ari umukandida w'amaburakindi. Gusa Ousmane Sonko benshi bavuga ko babaye nk'agati k'inkubirane. Iyo avuga kuri Faye avuga ko bona n'umurusha ubunyangamugayo ntawe ukwiye kumushidikanyaho. Uyu perezida mushya wa Senegal akaba afite uduhigo dutandukanye yihariye ku bandi ba perezida bo muri Afurika. Niwe mu perezida wenyine rukumbi ufite abagore babiri mu buryo bwemewe n'amategeko, kandi akaba abaye perezida atarigeze yitabira amakampanya ajyanye no kwiyamamaza k'umukuru w'igihugu wa Senegal, kuko igihe abandi babaga bari kwiyamamaza we yari ari muri gereza ndetse n'inshuti ye magara.
ari nayo yamugejeje mu bya politiki ikamuzamura, izina rye rikazamuka rikanakomera kugeza ubwo abaye perezida. Si ibyo gusa n'ubundi, dore ko uyu ni umuperezida muto muri Afurika, yifitiye imyaka ye mike cyane 44. Ntiyigeze aba umusirikare nk'uko bimenyerewe mu baperezida bo muri Afurika, ko umuntu amanza yaba umusirikare kugira azabashe kugera ku butegetsi, cyane cyane iyo ari mu ishyaka ritari ku butegetsi. Si ibyo gusa kandi, dore ko mu bagore babiri afite umugore w'umusilamukazi ndetse n'umugore w'umukristo, bivuze ngo ahuje impande ebyiri zibarizwa muri Senegal, dore ko habamo agace k'abakristo ndetse n'agace k'abasilamu cyane, nubwo bidakunda guteza intambara. Ariko n'ubundi dusanzwe tuzi ko abakristo ndetse n'abasilamu badakunda gucana uwaka, ariko we yabahuje bombi baba abagore be. Mu bindi bitamuvuzwe ni uko ari umuntu witurije cyane kandi ukundwa n'urubyiruko cyane kuko babona bari mu rungano. Yanahagarariye urwego rushinzwe gukusanya imisoro rw'imbere mu gihugu, anashinga umuryango wo kurwanya ruswa n'akarengane muri Senegal. Tukaba tuzabategurira documentary yuzuye amateka ndetse n'ibigwi bye ku munsi wo kurahirira kuba perezida wa Senegal mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, wibuke gukora subscribe, share na comment hasi. Turabakunda cyane.